Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kasnong sora kadai kasnong kapapau nam hakibon kiliang nado kajing benanam hakajing jurslap hakapertai kadai jaka kabab sedang kathok kapuli ya kaktin khasi kasnong sora hi kadai kasnong kapa sei bon kiriu paukmat kibaladon benta hakibon kijing nok senyang jongki benta ka janmet kasantarik leber arajar arkuai nidon hakani ka Longïing jong iwe imi ivory kordor karsentiu niwan hakani ka Longïing namar kadai ka kerpang namar ini imi ila kenjo khandai Khusnam kerta igenjo khandai Khusnam kerta hadien ilayat bonteli kijing Shakri haka imlang salang kebat kabakam kongsan kajing Shakri kebala ai kadai haka liang ka Koit ka Khiah nakane ka Longïing kimi bon kibreu kibadon benta hakane ka jo kajing Shakri ka bamai iladon benta la bon Khusnam la sedang ya kane lengba ikpa jong ita doktor HCS walang bat hadien jong lami labot sama kum inos bat terter mi sa ikon jong bat kikseu jong kibadon menta ban ajing Shakri hakane kaliang jong ka Koit ka Khiah mentang inyo ban ya kendo ya mi bat ya kini ki bahiyeng bahasam bat ki khun ki jong namar kadon kajing ya lumlang ban rakhe ya kani kasnikha kajing dap khandai Khusnam jong bat tongin ya pek ya kani ka khubor yin sngap ya kajing ya thu khana na ini imi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May your heart bless you. Happy birthday to you. 84, 85, 86, 87, 89, 90.
May you grow up to be true. May you always and the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. May you stay forever young. Come on, everybody. Forever young. Forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, and may a song always be sung, and may you stay forever young. Imei Ivory, Iwan naga Longïing hakaba nadu ukpa jungi, Dr. Hem CS Walang, uladon lupa ban ai jing Shakri hakaliang ka Koit ka Khiah. Hadin ukpa jungi Imei Ivory walada imdei Dr. Henry Pateng ban ai jing Shakri hakaliang ka Koit ka Khiah kum ka nurse. Macha tungkam kum ke Lady Health Visitor ha Maternal and Child Welfare Center Sora hakapor jong Sorkar Assam. Haka santerik jemang kat kendai spa sanbusan bat ila syong taj nakakam haka lifeway terik leber kat kendai spa prap kendai hadin bala syong taj imei ila Pateng ru ban ai dawai haka ni ka klinik jong ukpa jong i kabala tip kum ka Dr. HCS Walang Memorial Clinic kabadon haying jong i kabakam krapang syusyu kalong bana ka ni ka Longïing ladon arngut ke bayo ya ka National Award now President Jong Kari. Hakaba ki Kmie Khun kata Imei Ivory elayo pediang ya ka National Award now President Kari ha ka khadar tarik jemang khat khandai spa nyopun rio. Bat ikun Jong i ikong Cheryl Susan Karsentiu ibatrei kum ka nurse ha ka jela Arunachal Pradesh elayo pediang ya ka National Award now President Barim Ubalakladno Dr. APJ Abdul Kalam haka khadar terik jemang arhajar nyo. Tukong hilak pan batai sepang kini ke history jong imei kendian namar i Shakri kini ke singka wa kendai Khusnam mentah ke sini de kamtam ni tip ba ide ba Shakri kini kam ban ajing sumari kibreo minas de batai ni kendiat bat sepang kayeng ke semi joki. Publishi bon PI kini kelat te mentah kesini i anggo you ba actually kasi khaju imei ke santari umaj 1931 khat khandai spa life way mo te ikha ikpa jung i de doctor ipara jung i de doctor HCS Walang mo ipa jung i ru hakitu ki por ide ki khot ki LMP Licensed Medical Practitioner dan berkitu ki pon 4 don MBBS mo ti ipuli hina kani ke school shin rang nang ni kani ke yeng jungki jo kani ke yeng bathau ikpa jong ipi jongi Reverend Krishna Mohan Dingdo ti menne rungi rakhi hindet ba ini Reverend Krishna Mohan Dingdo ru isna ka we ka kor sang that ya kiwar ki riat bakiwan yo ki por ndai 18th century mo kito 1800s I mean ti ithaw ka kor ntai ti ipa jongi iyap no ikpa ti kia kala kia you know kim ka yeng ka semru kala yumo la yap ikpa bepli tamba idan hata do no jing ibi ikwa ben puli medical tena class 8 ne class 9 ilej pulisha di Brugar ihap ja da kalikulai okay te ini IPA jongi serve government British government entap de is hakate ke dispensary yang te pops amen rukadon ka jaka ba serve they la serve her Robert Hospital
dah din I pada ikwa ban try private kani ka klinik jo yang ni haduk mentah kadang don I pet email mentah kani ka Dr. ACS Walang Memorial Clinic te ipai jongi ikon nang kong sirang jong iru idai doktor ibasa halai mkra iba pli la klat mentah Dr. Winstar Carcentio te I tai benukong dah din isawan I mami image nga ipuli lady health visitor kini I hatu kakak jung I naduk ki 1961 naduk itu ipuli shwanung kong ha Ganesh Das Hospital 1955 ipuli ti na itu ikut program pinsayo ti salit puli pada sa West Bengal Singur isalit puli sa Bombay de West Bengal 1961 Bombay 1962 ti itray hangtay kadon ka maternity and welfare center kadon hangtay pomsomen kadi kani kayeng itray into first posting 5 May 1955 Santari umi khat kanai spa sanfusan ti retire I May na life away March 1989 mentay la siyang retire ila yo pension iba pli kat nusnem syumo nadu 89 hadu mentah ni lah kat nusnem 70 80 90 ni lah snem mo la bon ti yo pension na ka government of Meghalaya mentah ti na email pade I siyang thai rukum senior LHV ki kat hi lady health visitor hakitu kipor ti imarang ba da uksiu pada jong ipai jongi na itu I meido jongi umi u Dr. Stephen Ibor Carcentio ini pada iba long professor sa Pondicherry mentah jib martambah idang syuklat chen iba pli ha he's one of the first kasi ban long professor ha Pondicherry hakatuka jibmar Pondicherry Dr. Stephen Ibor Carcentio nang tu pada ni imesan mi si Dr. Amanda ikan tay ini pada idon sa Canada mentah na ikon ji imesan tu na ka yeng kimi ki doktor ngap ongsha tangi doktor mo ti Dr. Stephen Ibor ibala khala nangi imi sei na imesan pada mi Dr. Amanda ibadon sa Canada mentah now kon je imadeng pada umi u Dr. Rolf Wilson unde pada bepliru ukhlano nre ulatre Meghalaya Dr. Rolf na ki great grandchildren na ki ksiu pada jong I Dr. Walang iko je itu ibadani jong inde itu ridai doktor idon cha Wales Dr. Dina War idon cha Wales entau kon nga u Dr. Daniel Dr. Hano Daniel Dakar ngi Aijai Dakar ngi de Carcentio re u pada ulada puli na Sikkim menta u tray hapo zero como medical officer ha zero kade ha Arunachal Pradesh na mari lojangai de na Arunachal ilojangai ro ide doktor Dr. Bamin Tada na iksi pada jo imeido de u Dr. Ruben uni Dr. Ruben udah ukun jo ini Dr. Ibor haod tinggi ambi kumta haduk kini kiksiu ki doktor mo nakal liang ki nos pada to imi jongi ho imei I ivory corridor nang tu pada nakiksiu imi ikon ji marong ba I Lorna Linra ikon ji marong ba ilo jung iri Dr. Karmo Plang da deb ma I nga pulis sama nga kang Susan da ki ksiu pada jung I Dr. Walang imi na ikon I marong ba iksi marong ba I Dafira menta I trade no support nigrims Dafira ka kun jung iru ka trade sa Arunachal Ampi kadekanas ta ikon jo ipara jung aru ide inas idang sidap MSc nursing I Christine ting siya mi ki doktor bakinas ki engineer giduda ki engineer na yungi ki kamduna namar na kani kalong gi ki bon ki ba
ai jing Shakri hakani kaliang ka Koit ka Khiah Ko. kidan em pat Kiba yo kanu Khusnam le si Kmie jong pi pala Islam yo em ka Khusnam ha ki pot balalai Kasdang biang na IPI jungi. baik Ho, IPI jungi Dr. ACS Walang kani ka legacy jungi idang puli hapo Dibrugarh iyo gold iyo medal haka surgery. Tika sedang na IPI jungi. Ha kita kipor nadu kita kipor 1800s late 1800s na ipuli siya ti iyo award to Dr. Hem Chandra Singh for proficiency in surgery. Iyo ika surgery. tu ipai IPI. Iyo siya kani. Dahadi ni sa iyo si Imei. My mommy got into 1976. Iyo ika national award. Kakandai spanya pun riu. Ti hadi ka award ayu ka award national award for nurses. Hadu mentaru kadan kani ka national award for nurses. Naki barokari India kan, barokari India ki jet untuk. Ti imagine iyo hau nyo pun riu. Dahadin pada iyo sukawi ka state award na Meghalaya. Naka Department of Health tambangi kumbu bakla kata kot. Hadin imay pada ngayo pada semanga nga trace Arunachal na do 1980 nga retire 2013. Di Life Arts name nga trace tay. Di nga ro kansan ngayo siya ka state award nga sayo pada ka ju ka president award. Kumbayo imay. House na mayu piyo Ngayo 2007. ya ka president Award ho. President state award harun na chal State Award ngayo house name hadin kani hadin mga yo ka President Award ho ngayo. Ti nakaliang ki namarmanta nga day Vice President jong ka Trained Nurses Association of India whole Northeast region nga pet mga bangi le election sa Goa ti nga job mga ti nga hapet the whole Northeast. As Vice President jog Trained Nurses Association jog India. Ti ngaru naka association jog ngaru nga layo kini kita ki award menin gadang lechim award pada sa Guwahati. Ngayo award menin naka church naka Baptist church. Bangi tray ka kam pet kinang pang ti I was the first Deputy Director Health Service apo Arunachal. Nga retire as Deputy Director Health Service Nursing. Nga sedang ru I was the first registrar of the Nursing Council of Arunachal Pradesh. Tinggal atre si buon kakam nabanta kinos siya Arunachal. Naklaim yu atre ha Meghalaya she's ngiru namar ngaya thono nga poy no stay. Ti tamba banta pa de because I'm Northeast region I'm in charge tingadon ga connection ba ki Meghalaya. Nga si one conference ki workshop ki ngawan ti kini ki award ilok juga ru award hi hindi saj ti kitu iparai barwai neru he's very good in music itu ru ilayo award na siya ni siya tay ba ibandang ban ruai bandang bantem klaro ban yetko ini ban ini i Mei hadin ba isong thai idang tray kanu kam 3 months ko pan yarap ikibrim na oo imagine iti ni ibalong active hadu mentai filayo ti dahil la retire ho 1989 prapukandai ipenya ya kani ka memorial clinic jong ipa jong ijong ipa ijong Dr. Walang ti iset pet bha ya kini ki khlung but yarap bha ya kini ki kentai ki bapun khon ki wan chim dawai ni isai pen page isai pen bed ilele iba long very active in that line tinga kadma na ru ngidang red mangiru kindawan men yong slap so ara pilatip ni slap so ara ni hakitu ki por lele dang red mangi ikindawan ki brishiteng miru tang dakalenten bat katuka Shakri bat katuka ayu ihap lecha kini ki war kini ki red kini ki tan sora how slap how lo nga sik kan mau kin biki ki men miet ti mat be ki tray hok ma ipa jongi serve ya kan ka riwar ri sora jongi kumbah real post nem ipa jongi I ada wai kumbah real post nem
Hadu indah pang ha sibil ru kisha election ki patient kinong pang election prescription na ina hospital isaw ai dawai ime yang ni. Hadu kata ipa ijong ibatray but ime jong aru. Tingi ru ngisukum long mapenbo di kimo ka nuksan ka babha jong ki ngi persang banle. Kani ka jing bon jong pi na ka yeng jong pi ki ban tre ha kani ka liang ka Koit ka Khiah kalong kisah ka jing ai man sim ya ki wei pat ki para jat ben riu antam ya ki long Kmie ki ba barbor ki ba juno senyang sia ka imlang salang leng ba kani ka kam Shakri ka liang ka Koit ka Khiah pi don ayu ka khubor ban ai pat sia ki para jat ben riu jongi habi dei bat kani antam sia ki long Kmie so naman ta kilong Kmie ho ngape kawai ka ayu ka jing lap jonga ka dei ba ngi kibalit puli nurse kibalit puli medical ngi dei bandon ka tu ka devotion ka dedication ya ka kam ken ladang imdan ka tu ka jing sngew lem ya ki baduk basuk ki bapang ki ba ayu ti ni ka sitom hati bantrai nama ka nursing kam dade ka bajem tingi dei ban long ladang ngi tre ngi hap tre de ka mensim ka bakhoi ngi hap tre de ka devotion ken mga ong ba ka discipline ti menta kayat ke por kayat hi ka jingkala tamba wat kata ru rei ki kasi nurse ki la pau nam pha ke hari India bacha baru dong ki tre hok ti ngaso kemen ni kata ti ya ki long Kmie ya ki para ayu jengi syadip ade sa megalaya ngasu kwa ban ong kum tangkawe ba nursing is a noble profession mo bagi ang nursing is a noble profession tetapi pa mentai ya kishenrang ru kilashim ban ai training hakapor jengi kishenrang kim jusha ban nursing mentai kilasha ti dadaki Kmie ki pa ki pa iki khon jeng ki baki le ika nursing de ki le ika line jokan ika medical ti kanyarap ika society kanyarap namar ngape ha kanika remegalai jogi teng ikum bam kwai than teng you know ikum di secret than teng ikum di kumbam than ti ngi ki batray medical batray nurse ngi hab hikai ke ya ki brew kumdo bakin kin Koit kin Khiah mo Himay jong pi yo ay karta do kandai poteli kisna kai ka ba pi yo ban pule lane kai ka lesson ba pi yo ban sim na i kan nuksa. The first one is dedication. Dedication and devotion tengah layu i. Ba itre, bat mid, bat si imju saliaw slap, imju saliaw le air. Tre bet yara bet yaki ipa ijungi ru ndakiwan sim dawai ki baduk imju ki ong tong in sa ai mo mama yong to. Isa ito kerteng hadu lai benai. Isa itu ito kerteng lai benai lada ki man siu lai benai ila pom no. Imju simsu. Imju ayushu. Tika tu kahiar pateng hangi. Ime jangaru ya rap bet mensim tu. Imju ong man ai pisay nga katangan ai pi kadawai imju ong. Istray bet tingi mentaru sa Arunachal ni Shaniru. Ngimju pan pisan ni kibriu ngi tray bet kum tu daki baduk basuk lengi dang ai ya kiru banyarap ken. Ti ngayo nuksan na kini na ipai jungi na ime jungi ba ngide ban tray da kajing hok ba kajing devotion to work mo dedication to work kat ni pi layami na kani ka Longïing ban tray ha kani kam kadon tray ka thong le ne ka jing thmu ban Pynmih kanu ka jaka ai jing sumar le ne ka hospital ke one scene ni cek perkat ya kata nrei hadu menta ban ong man Pynmih ke hospital ke ingin palat tambah ni cek sengau ba kani ka klinik jori pa long ni sengau si ban penduk ken ikwa hi ban penbah tambah pertai menta ngaru ngadon sa Arunachal tekini ki wei ki adon sa Amerika ki adon sa Canada teki don pada bla train no asilong ti kon je ipara jonga idang sudep MSc nursing itu idang syuwan sesenong tambah senu in yo kam ngimpatip ti lada ngila hi gi kwa ban pen penbahai ka klinik jong ipai
But ngin ai kat tu kat ni ke jing yarap ken la ngim la ke hospital ngim la tharai regi lap ngi kwa ban ai kadon kan ni ka memorial jing ipai banga shrai ke ni ka kot ti kadon ka memorial bangi to ni ba ipai jing i se ai scholarship yiki khana baduk hang ni ha school isi ai scholarship tingi penhe ke scholarship menta mangi ki khon ki ksiu ni penhe scholarship nang tu pada kadika klinik lungi kwa ban kampen bha la dangi labor tan katai itu boleh sibun ya boleh sibun ha te keman ba pinang la ai ke jing sekri ko ha su yaki para priu jung boleh sibun ku boleh sibun ku boleh boleh singkha pasuk epi te don bok pinang yo ka jing ko jing khia nang syong pra syong syang ku mbong ka tien ba kimi ki bahayeng basam ki kun ti jong pi kinang sengan bat mangiru nang kam sengan ban yo sngo badon itemen kumapi tengi sokuman sibon ba pi la ai ka jing sekri hakani kam man ai jing sumar yagi breu ki badon ha simpang sistem pin batai khendiat ingi kumno pi ya lenti hani ka jing im jong pi nadu ba pi khendiat nadu pi dang khna ba apor pi sedang menteri kani kam dang khna te kan ma bahasyo tong ba na mangali school nang kong ngali school ha kata kapon put dan KL High School le haram Khusnam mission na pas class 6 nang ni na Presbyterian school nang ni kabaja nang ni ha janjong ngi ong nang mensuang i ong school sinrang mereka dia ME school jong Presbyteri kan ni hajan tentu ada na pas class 6 te le no haram Khusnam mission dan haram Khusnam mission boleh tang sistem kalau pleno hasin jan KL High School jesale no hasin jan KL High School hadu mele matrik banga khamduna ka jingken itu de khamtra ele shu apul sistem khamtra ele shu dengan shongna sali training no balik training kini ka midwifery ngale sipora di brukal sama tip jai kum tu ngahap wan pet no ngale wan le ngapen dep ha kini sudah hospital ya kami midwifery di tan sudah kila ai posting shua di hakani kasnem ya ka jong ka si aja kan pasan pusat tiki ai fast posting ni ha ngade mga ka one training kong ya kan maternity and child welfare center hasora hani teka hab join nung kong hab join naka dispensary shira dispensary tenang tangi sa Longïing tenga sa kanyo kayeng ito kabala ajad na duwa te apen sina penile pen ngalo sim na itai ba riwai itaro ide inos ba trespo asam te apen sina penile ito kayeng yo i na ding sa sim ka sorka ke ba play kani ka maternity and child welfare center ka ma persya ba kayeng yo hintay te train tu ngasali training pada ya ka health visitors training Shah Dr. HC Mukherjee Memorial Health School Singur West Bengal Khusnam Parapan dia nang tu ki ai posting yang nama kata kapo bangali chati iwan tre iwe ibana jowa kong ruby iwan tre hang ni di tansuan na chati pas health visitor ki posa clear na clear pada ki transfer na ya i ki kwa mangan wan biang mangan ni masa wan biang ni saja email paron ni swan strain ni de kandian training ibarat bun malai kan pan pisah bombiru ngalai ya kan family planning man ai tapi lap kumno bani ka jing trekam haki por mensua kamtam mensua ka ba ha ni ka ba pala hanta asungo ya fi la pas posting ka pisah ki ka tulok long kan pra bat kala wan slide heu tengkan ni kumno tapi nak yo ta tulap tengok ala ngasong nak bun pokok jing terus tom tak no kiban khot ni dei kham tam nam taki kentai
bat ki khana ki khulung khana gitu kiban khot kes ki breu men meru sha par shara shiteng meru ya da kajan ngam ju tieng wan khot ba kom dong le pen kha khulung le ya ra ki ba pang tu le samo smai ro ta ka pom pot den taksi men ya da kajan ya da kajan entah ngam bangla snow kata tulok bala he ahladi kan terus itu masuk banyak penyaha kata kajeng kan no pio sebenarnya katulok pra entah suka kan ki on ka allowance te allowance life mano pa ba ai men sim hai pi kham tam ba pi don kata kamon banwan Shakri kam Shakri di inami pari doktor iba terus sistem iba yarab iba duk iba sup merokai i pa yang ia apa bi pas i late government service tang sipor i resign no ile ai isong ile selai kenseu isong sekin untuk ile ada wai keleng di kata kawe rung i berobo ki bawan sim da wai ki song ka beranda ki song ya phalau ba up in ada wai nên là nên kam sola le pulie a so du na ka ka jing pulie kam sola ya ka kham tam ki jing khen te aku le training no kai Khusnam you pi kan ma wa pi song thaj no na ka sarkar mi Khiah kan ni kam ka trai life way za re ubenai maj sia ja kan respa prapu khandai pi ma song thaj ta din wa pi song thaj pi le ayu ba na du bangam pot song thaj ro ma saya rap i pa ha ka klinik jong i ai da wai le le ngape ki ba armen ki ba ena dong sedong tin ta pada nda akhlak i parung aron ni kata ka klinik hadu nda bangala ina istem ikapal ki khut de kini ki ong pila palat Khusnam ke no song thai no andre hadu mentaru ki ba wa kwa nya yarab nga bere nga shutho ki da wai bere kumta ki ba hadu mentar ki dang ya wani we are tu baki sotna de bukan ai yo kanu ka jing itho naga sarkar ne na kinu wi kan bawan kini ki officer ki ba he na po India ki bawan Delhi ki bawan ene Philippines tangi ki baki itho kan tho ya ka jing terjanga ki ba ki ya ro sudah baru kita song hun kita song dia kata apa bagi naga Mekhalaya ka ban men bagi ku abangan yo ikani ka award dengan ham ai kita ki kita ki ti bagi tho maki ya ka service dong abangan triho dia tanga sayo ikatu national award dan ka state award dong ayo na ka social welfare na lisim na state central library tambah kita bagi melihat kena ki kham ai ka ko jing tho hadiah ma yo kan ki kham ai ka tu ka certificate ka ban ala lai war asin na red cross tu bagi yo dai kiwi dengan don rokhai kum i nos ka e ka jing ketu jong phi kini ki ba dang don kini kam ban Shakri menta nasai ni habang apet te Kmie desu ba kapor jong ni ka khamtam ka kam yung ke health visitors ka dai ban irungi ki ying ha ka area bang ade ni ban ruman ka we pe ko ka ying ban visit mde tang ya ki bapang ndai shurung we baro la don ki ba isitom ban ong ki bakinan jing sumar ban ai jing sumar ti han ni hamrung baro khai ka ke area within Sun Mile area ini irung man ka ying am ju pep tikiba batre ban nga to po kini ki actually midwife am ju tik yakiru da kiwan kol da wan kanu ka jing khot men met ki dei ban lei be men siwa nga lei hi ban nga dei hadiem ba nga ki lei ma ki ken ki pen kha khun lei ki lei hi ti la da ki sim kanu ka jing kham sistem nga ki sa phun asa lei manga la da ngamla manga sa phun ki doktor konta ile ta hayin lei pen yok lum ni hab lei aten ka ta kapor ni lei aten hadu kini dukut so pet ndai batang sising asri lei pen sum ka Kmie pen sum ki khun hadu kinda like magajing ayu kita katukut sopen kilong habakim pot tukut sopet sifausi gila sifausi sama umlu sama usmai sama umlu sesora berokhat kita ki era sukut madan kita ki area bang
ente kendiat ki kapor kalanang kela te kini ki baterai menshua bat mentah kan di kan jadi syua mala isne ke ai pat kajing kentu jong pi ya kini ki pamenta ki badon hakni kam Shakri ban sumari ki kan bang ya kendu ki bang la te nga sei kren ke ngau ba ham tam mentah ka tu lok dok bala he mano te ngasa ni saya sosi saya teng sama juta ko kubor ngayu i ki jing trai ka bam ilong ha ki kubor dan ki kubor ba tho ka ni stans ko ta kam ta le mam salia ki ba fon ki ba pang sa ni ru ki tho kubor teng sai kwa ke man ti ma kam so la shu man ta ma tho kubor dai la i kwa ban pen i ke ba ka po jong i ka long kam ta kam ni na dong sha dong phi da per du nga ni helt besto kini gi betre ha po jo ki ENM ki ong actually nurse midwife kim nu ki hambur ko maka batai man le nga bu ki area ya ki nga sa le hi teng tu te kila pus yang asi por kila pha Shakri ran na trai tang riu banai nga sawan biang ni ki kwa ai bangan don ni ki ini ki he ki han ki jong doktor Trisrunja ki rang le ni yang dei DHS kan sebab le ban penlong kini ki training camp kila pha yang ana selo man le sata ki i tenat ki jing trai man ki daro ke kadon kono ba jing angnot phi ba la kumno dai ban bu ka jaka a jing sumar na ka liang ka yeng jong phi ni se so kwa ke tang ba i men yong ai ban kong Dr. Win iba isong hanong tham lai mkhrai i ai da wa hanong tham ma baro khai ki brio ki i ba kum sem ko i pa kham tam ba sne ki ba duk ki ba su ti ta ri im don shu ti menta tu pusa ko rim jong ai de doktor ti ta ba de itu ikstiu jong ai yang si dem MSc nursing na pendisiri idang shu pas menta i pas ba tang ba idang ab iki papers but in have apply kam kwa ban dei ki school of nursing ke sai so kwa ha do ban play ai ke tip la na kini ke kini ru ya try for health department akan long ayun to ko Deputy Director ngalo ini persang ban Pynmih ke klinik jung PI Khun sin rang ju i men jong a ita tre doktor sha po Wales UK stai isong korean yu doktor te bania don lang haju kata kai ngasa ong teng tang gijai ke jero khasi baki sin rang kile no so we ba lagi na don sin rang te ila bante te in ben jong ari ba pat pau nam ba halam crash kisitu kinong krem kismit sanisa pen uslasha dokki se khaki Dr. Winstar sin ki yang ara ya iba ki ong wa lang nama kini ki DHS civil surgeon baro ki thu ki ipa kim ju khat ka ja jong ki khari wa lang ya iba ri khari wa lang rengi de jai kharsinti ni haden ipa ngaran ni klinik den hadu ba ida sitom na ilo jong ya tia lai sam sne ma somari ejen tia dengan pasong la syu ti ki khur ki om plat men yo bakla yo om ju ai ra wa syu ti hadu mentar ki ba wan masyu ya rap hi ken pen pe na e bring a syu tho ta na ma ga de nga health vista ta ma ka mala ban ne ki prescription ki e ba ro khai te to kumlai subun ai pun bok pin Koit nang Khiah man yo ka Khusnam ke bandang jerong ngin si kenduk pian bok pin kam tam pin poi kenjo sa sispa Khusnam bayin yo komen biang kumlai subun